le Embrace TV kitii emurua yioloti enaa Etasha te county Narok te emurua Ntulele kitii kanisa yioloti enaa Calvary Baptist International kitok nake bishop yioloti enaa John Ole Rampei. Ore etiu nejia kemagi oshiake temisa Embrace TV mbaa naijo embaa siasa okulie baa kumok kake ore duo taata nikitii enegira ajo sinanu piilo ayiolou aitayioloyie ajo ore duo taata kanisa Baptist neshomo naake dukuya orbishop egira aisho lelo parakuo endaa adol naake ajo eikumok naake enkaji enkitati ene katuk idol ajo etijing'a naa ajo sinanu piilo ayiolou enewueji naa kumok egira naake aitarajia mbaa sidan. Neton naake kijing'ita atua idialo naake naing'ua endaa idol ajo ore nkonyek oltung'anak kumok naa idialo ing'orita. Tenitaini orkotol teine kitii ine naajo sinanu piilo ayiolou irmuran tenitaini orkambongita salan teine okulie tokitin kumok naisiligi naake ajo kiriamari nabo nabo kintayioloyie mbaa naake naapoito dukuya tiatua seuseu nalulung'a nisulaki naake toonkauntini olosho le Maa. Milamari lekishon opel tiatua Embrace TV. Ore toonkarn naa kaji Caroline Senewa Punywa aing'ua emurua e Kekonyokie ward aing'ua village naji Baptist Etasha kitii Baptist Church naji Calvary Ministry kitii enewueji kietuo duo aya msaada naa iyiololo ajo etasapuka olameyu oleng nitanyamala yiok kake eewuo Enkai nelotu adamu yiok eimu Bishop lang John Ole Rampei etadamua yiok taata niyiololo ajo kitii msimu ya Pasaka kake etaasa ninye juu chini pee mikijing Pasaka kiata esumash. Neeku ore entoki edukuya kang'as ashukoki enashe amu ing'uraka yiok ina daa eitu kipukoo taata kitii Pasaka. Ore enaa apa peiteru olameyu eneuni ena taata eishorita yiok John Ole Rampei yiok ena msaada. Naikiya orkoton olulung'a nikiya eilata kilo 2 nikiya mpoosho netu aikata egel ninye olikae tung'ani. Keya orkokoyoi neya olumbwani lotii ene neya oltung'ani akeyie lotii meeta oshi oltung'ani olau ena daa nemegeli oltung'ani ajo olewueji neje ena. Neeku ore ena daa pooki ng'ae oshi eishori. Eibalie naa sapuk enchipai orparakuo lemurua yioloti enaa Etasha te county Narok temurua Ntulele enaa peeparan orbishop loonkanisani e Baptist Calvary International yioloti enaa John Ole Rampei. Ore naake peeparan Ole Rampei nena anisani eshomo dukuya egira aisho ninche endaa msaada teina luboto olosho eibalie ajo eshomo naake dukuya egira aidikdik olameitin toomuruan napaasha. Eibalie naake orbishop Ole Rampei nchere ore hoo duo neshomo asapuku enchan tiatua olosho le Kenya kake etejo eton aasapuk naake olameyu tenebo esumash oonkoshuak tiatua naake olosho telulung'ata. Eshomo naake omon naake county orkejuado narikito naake orgavanai Joseph Ole Lenku tenebo naake orgavanai le county Narok yioloti enaa Patrick Ole Ntutu peepuo naake dukuya egira aret naake irmaasai tombaa emsaada toowueitin pookin nepaasha tiatua olosho. Eshomo naake Bishop Ole Rampei aibalie ajo keishiakino katukul nepuo naake lelo parakuo egira ang'amaa naake msaada toomuruan napaasha elimu ajo megeli katukul neshomo naake iltung'anak oora enkalifu oltung'anak oora ip ong'uan eng'amaa ina daa temurua Etasha te county Narok. Kayieu naa ena rishata aisho Enkai enashe sapuk oleng tenkaraki ena olong sidai naishoo yiok. Ore duo taata ena olong naa enkolong e Pasaka nikidamunye erishata apa naibung'aki Yesu neshei nishoo duo yiok Enkai enkishooroto tena dama endaa. Ketii esumash enkop anaa eniyiololo ajo etoodoro olameyu. Kesipa etasha kake eitu esha tiatua irmareita. Baaki natasha etiu irmareita enaa oshiake meeta endaa metumutate nkishu nemuta nkerrai naa ninche oshi itegemea ele orere. Idol ajo kegira aiteru airemisho tenakata neeku eton meeta endaa amu itu epuo endaa meton etii endaa enkop kepikitae enkop endaa. Nayieu najo ashe aitoki sii ajoki ashe intae Embrace TV o Mayian FM. Ashe oleng tenkaraki eetuo piiponunu aibalie ena toki nitodolo pooki ng'ae ajo keyieu kulo tung'anak eretoto amu itodolu lelo tung'anak pookin oidim aitayu eretoto aijo serkali e county naijo national government peetum ataret sininche iltung'anak enaa enikiretito sii yiok kanisa. Kintaituo yiok kanisa ate kiroro sii yiok nikilepilep nikirorie ilchoreta lang nikitum endaa nikinchoo kulo tung'anak. Aomon sii ninye ira serkali e county naomon ira national government orbungei orgavanai osenetai okulikae ake kumok oogeluno tiatua nkishu peetumutumu aing'ura iltung'anak amu keeta iltung'anak esumash oleng. Emiing'or enchan amu ketasha ake etii oriong enkop kake eton ake atorrok iltirenito. Ore enkae olong nalo enkop oloodokilani ewueji neji Kilonito nalo aitoti iltung'anak 520. Ore pee kishomo ina kop naa kishooki yiok ripot ajo etii iltung'anak waare ootuata.
ntasati are natuata tenkaraki esumash. Ibalie naa kore Rampei nchere ajo ore ng'ole ing'ua kaunti orkejuado emurua yioloti enaa ene Kilonito neton ake egira aparan kulie murua pookin tiatua kaunti Narok ebaiki emurua yioloti enaa ene Kilgoris tenebo olorgorian tina kaunti e Narok ishooyo naake ina musaada. Ibalakinye naake lelo arikok ajo keishiakino katukul nepuo aibung'a aaku entoki nabo peetumoki ashom aataret lelo maasai toomurua pookin napaasha tiatua ele osho le Kenya nisulaki enkaji ormaasai nashomo egira naake aidaaya swam enye tenkaraki olameyu sapuk oidikidike tiatua ele osho le Kenya. Kulo omon sinche ibalie naake intomonok egira naake aimaki imbaa naapoito dukuya nisulaki naake eng'amaa ina musaada ibalie enchipai enye katukul nisho naake ilo bishop loonkanisani e Baptist yioloti enaa John Rampei enashe tina luboto olosho. Mee taata iteru aisho iyiok, mee tele ari, ata tekulikae arin kumok ootulusoitie kegira oshi ake aadamu iyiok. Neeku ore tenakata etasapuka apa olameyu neewuo ninye neisho iyiok musaada, megira agel iyiok, mejo lumbwani ele, nemejo orkokoyoi ele, nemejo ng'ae ena, egira aisho iyiok enkurma iltung'anak pookin. Eisho iyiok enkurma, neisho iyiok eilata, neisho iyiok impoosho, neisho iyiok ormushele, meeta entoki nemeishorita iyiok. Kayieu naitoning' paa ore sirkali ang' oshi naret iltung'anak meishoi musaada naa kayieu najoki embung'o le Rampei enkaina amu mosiasai oltung'ani lenkai ogira aisho iyiok musaada, neeku enchoo sii doi ninche kulo lemesiasani lemegira aing'oru kura oogira aibung' intae aomonoki esiai Enkai, embung'a nkaik peetum aataret sii ninche iyiok. Tusuja iyiok nabo nabo kintayiolo iyie naapoito dukuya tiatua seuseu nalulung'a tiatua naake Empris.